Үрен қоғын дойдутун хүрбөйіс үйе иккен арыгар олорон аспыт, өй дуорана болбут, жикти күстәхтәрі, кус быһыйдара қайдақтар этейдиетәққа, сурукка киппит атынан Христофоров Иван, ыадара уйбан, кини эдер саха, папигай, анабыр, жалинде сиддиригер аспыта. Сүрбе биес буттах, бир бута, 16 киле, дарабыына қалланан турбут тимир сейппетин ортотунан куханылан костон көрүдөргө тахарбытын, чеппер күстәғын қойут билербит. Таяқ чоңкутун ыраханынан тойорун оннугар 2 литигер ылан эрие тутан кайыппытын туунан коюкка дери сөгөн кепсиллер. Ыадара уйбан Христофоров төрөппүт кыха Мария. Мария Гаврилевна Николай Петрович Христофоровтын ыл болан 5 оғыны төрөтөн күн сирин көрдөрбүттере. Кытанах тулурдах майгылах, күстәх иңгирдах өбүгелах боланнар, оны ужордан ыадара сеннере браты тустук Григорий онна Петр Христофоровтар Европа, Союз, Россия чемпионнара төрөбүт өлөннөрүн саха сирин Россияны хастасыллар устата честәхтик көмүскәбит тустуктар. Григорий Николаевич көңүл тустуган народтар иккердыларынагы класстах мастер. СССР себиленилях күстерин 5 түгүллях чемпиона. Трудовые резервы ДСО каста түгүллях чемпиона. Италияга, Афганистанга, Венгрияга, Монголияга, Белоруссияга народтар иккердыларынагы турнирдар кыйылахтара. 1975 агуонетте сыллар Гамель, Баку, Улан-Баторга, Монголияга, Венгрияга, Улан-Удага, Неаполь, Минскеге, Махачкала, Сухумакуа, Абакан, Горкай, Кораттарга народтар иккердыларнагы турнирдар чемпионнара. 1919 сыллар Саха СССР бастың спортсмена. Россия технической үйрәхтәһинин туйгуна, профессиональный технической үйрәхтәһин бетерәне. 1919 сыллаққа Саха государственный университеты битербите. 16 нөмердәх ГПТУ преподавателя тренеры. Өлөн Эбенки национальный районун бачоттах олуқтоғы. За трудовую доблесть металлинен наградламыта. Коссене Карина Васильева. СВФУ филологический факультетін сетейләқтік бүтерен білген өрәғари министерстватығар специалигінен үлелер. Өлен районун спортка сборной командатын, фитнес-аэробика командатын члене. Петр Николаевич көңіл тұстуға народтар иккардыларнағы класстақ мастер. 1910 сыллаққа Салават Коракка түртінағыз келі ұяғынларға Хебеске союз әдердерге 2 призера. 11 сыллаққа Фрунзе Коракка СССР әдердерге чемпионы. 1912 сылға Лейспиц Коракка Европа әдердерге чемпионатын үрін көміс призора. 1913 сыл Краснодар Коракка СССР улхан жоңы көріқті етігер түрдінағыз келелігі ұяғыннақтарға 2 местіләқтір. 1914 сыллаққа Красноярскайга СССР улхан жоңы көріқті етігер 2 местіләқ. 1915 сыллаққа Тбилиситәғі народтар иккердыларынағы турнирға 3 месті. 1916 сыл Минскеге СССР народтарын 9 сайынғы спартакиадаларығар сағалардан Роман Дмитриев, Павел Пенигин кенелереттен 3 кейіннен чемпионна бұта. 1917 сыллаққа Алмата Коракка СССР Кубагар Украина командатығар кирсен 2 бол бұта. 1919 сылға Улан-Батор Монголия Коракка народтар ыккардаларнағы турнирға 2 месте бол бұта. Ыадара уйбан сыджаннара сеннере Григорий Петр Васильевтар түрәбіт өлөнлерін, сақаларын серин, модун Россияларын үрдігатын өрі көтөкпүт, ар сарға атырдыбыт аттара көміс букуаннан сұрулар спортсменнар болалар.